Pak Nur. Ikan ki. Lanang. Mepangnan niki dan Tes saja kedah niki Pak Lanang. nggih. Ya. Nembe mriki. Awu. Oh. Puniki Pak Lanang. Nah, tiang nuju ke pantai niki wau ring jalan nika akeh genten. Akeh tiang panggihin ring kantor, ring fasilitas umum nika akeh wonten pelang-pelang nika. Pelang tapi nama kantor nika utawi nama fasilitas nika akeh tiang panggihin pelang nika mendaging aksara Bali. Nah, akeh wonten aksara Bali di dhuwur nika beten nika wonten aksara Latin genten. Nah, taler niki ring Banjar-Banjar nika wonten sane metiosan wonten aksara Latin saring dhuwuran aksara Baline betenan genten. Ada rasanya yang bingung nih kan napi sejati nih ke sane patut sane beduran aksara Baline napi aksara Latin beduran nih ke napi minat nih ke penyuratan sane patut nih ke Pak Lanang terus ada yang medaken nih ke Berarti hampir sami panggil nampun aksara Bali niku ring beduran. Aksara huruf Latin ring betenan kan. Nggih. Wonten ring desa ring Banjar yang ke akeh yang panggilan metiosan aksara Baline ring beduran. Nggih. Oh, tenan niki. Kantor Latine beduran. Oh. Bali betenan wonten sana genten gitu. Oh, nggih. Metiosan gitu, Pak. Oh, nggih. Sapuniki sebenarnya ke Pak Nur. Do nguni enten niwang niku nganutin surat edaran nomor 1 tahun 1995 niku. Sajroning penyuratan papan nama khususnya punika ring widang pemerintah Provinsi Bali. Punika wonten sane sampun napi wasana kecarce utawi diatur. Punika dok surat edaran nomor 195 punika sapuniki baosnya atur. Sajroning nyurat papan nama yen punika kasurat ring sajroning ranah adat. Punika penyuratan ipun nganggen kadi rumus nggih. Nah, yen ranah adat punika rumusnya punika wantah huruf utawi aksara Balinya punika ring beduran. Nah, wau sane ring betenan punika huruf Latin. Nah, wis punika yening penyuratan ring ranah modern punika membalikan tungkalikan nggih. Punika nganggen yen ring beduran nganggen huruf Latin, sane ring betenan wau nganggen aksara Bali. Nah, ini punika nganutin surat edaran nomor 1 tahun 1995. Nggih. Nah, sekadi sane aturang Pak Nur sane mangkin napi mawinan jak metegepan kadang-kadang kan panggin yen dumunan niku napi dumunan manggin ring dinas utawi ring napi fasilitas umum sekolah jembatan margi punika nganggen aksara huruf Latin gimana kan aksara Bali. Nah pokoknya ring utawi ring Banjar wates uwidangan kan. Nah niku aksara Bali wonten kan minap wenten dalar sane kantun pemahaman durung iwang dumun wenten dalar aksara napi huruf Latin angene kadi ring Banjar huruf Latin angene beduran aksara Bali kan. Nah, sane mangkin punika sane terbaru nih kan mungkin wenten sampun peraturan gubernur Bali Pergub punika nomor 80 tahun 2018. Nggih wau niki. Nah, punika raris rapi sana ke paparang iriko wantah dados asiki sekadi ranah adat yang niku. Samian instansi, samian tapi wasana fasilitas punika nganggen kadi ranah adat nonyan ke rumahnya punika wonten aksara Bali, ring duran, ring sor punika wau huruf Latin. Nah, punika nenten jesios napi mawinan wonten pergub punika nenten jesios wantah anggen pinakeun napi memperkokoh utawi perlindungan. Nah, terhadap napi wasana bahasa aksara miwah sastra sane wonten ring sajroning jebak Bali puniki. Jadosane angel memuliakan Nah, patut aksara Bali. Inggih patut duaneng yen nenten je irage malih nenten je nikang sampun nenten je pribumi si pesire malih. Sekadi ring
luar negeri nika kan akeh ring Jepang gitu. Nah, Thailand niku nika bencina. kan akeh Nah, niku kan jalan-jalan nika. sinalih tunggal napi wasana niku rasa wirang jengah. Nah, kan kan. Nggih pemargi ini punika sane minabang angin kira getut napi kaden dados no tiru dan kira angin yang penting kan demi kebaikan. Dan identitas. Nah, yakti identitas sampunang yen rara sampunang makin rara dutawi merasa lek utawi kimud. Nah, melajain punika napi aksara bahasa kenen Bali utawi sastra Bali punika. Oke, niki boleh sedikit Pak ring penulisannya nika Penyuratannya nggih. Nggih, penyuratan nggih. Penyuratan nika wenten katanya napi ugar-ugar nika napi patah sareng nyurat sekali ring. Oh, nggih. Nah, tiosan, nggih. Patut niki pitakene Pak Nur sapa niki. Yen ring sajroning penyuratan papan nama punika minabang patah kadi penyuratan sane tiosan punika mangdane sampun tata suning sajroning penyuratan aksara anceng. Aksara anceng. Nah, punika wenten sareng termasuk akronim niku. Nah, aksara anceng niku patah kadi singkatan. Yen Indonesia singkatan. Wenten akronim dalar kenten kan kadi puskesmas. Jadi wenten setiange kesehatan masyarakat ya dan puskesmas umpamanya kadi yen ring aksara anceng niku kan biasanya angin aksara asiki mandan. Pano napi ukare menika napi artine kedan manis kedan kan yen Bali nih Kang napi malih nggih pano p kedan pon kedan pon nika tradisional seperti tradisional. Ini modern kan nika nggih kan di puskesmas wergub nggih nah niki enten menika niku akronim kan nggih nika sane patut. Nah nika mawinan Pak Nur yen kadi mangkin nah sampun patut raga napi wasana malih mewali nikah mewali yang lestariang upepire sajroning napi sane sampun ketami saking leluhur raga niki Pak nggih nggih akeh nika sakatipun nika nggih dadasane ring wenten baru niki nggih utawi anyar nggih anyar menika Pergub 80 nggih ring Bapak Nama 2018 dan nggih janjak kinten nah ini contoh Pak Nur ini penyuratan papan punika papan nama punika sekati puniki. Nggih, halet-alet sinareng sami puniki sinalih tunggil imbe aksara Bali sane wenten ring papan nama. Nggih, alit-alit sinareng sami sane mangkin niki talar wenten napi wastane papan nama sane wenten ring renon kenten nggih niki sinalih tunggil nyane kantor Gubernur Bali nggih ring Jalan Basuki Rahmat nomor 1 telepon 224671 Denpasar kenten nggih ngiring ngerereh genah sane tiosan. Bu Febri, sane mangkin iraga kan sampun wenten ring lapangan puputan Margerane. Riki ring lapangan puputan Margerane niki kan sampun wenten papan nama. Napi ke sampun patut niki penulisannya nih Bu. Nggih Bu Komang niki sampun patut penulisan papan nama sekadi niki lapangan puputan Margerane niki sampun patut nganggen rambat duaning wenten aksara re. Mungkin niti Mandala Denpasar. Denpasar niki sampun patut nganggen taleng nenten nganggen pepet. Sampun Bu Komang sekadi puniki penulisan papan nama lapangan puputan Margerane niti Mandala Denpasar. Alit sinareng sami sane mangkin malih ibu jagi ngicenen alit-alite imbe ngeninen ini papa nama kenten nggih sane mangkin ibu megenah ring
Pantai Matahari Terbit Sanur genten nggih. Sane mangke niki wenten Imbe Maaksara Bali, papan nama Maaksara Bali genten nggih. Niki sampun Pantai Matahari Terbit Sanur. Iki lokasinya ring Sanur genten.